Značišľovanju pozitívnych príkladov rížnych formoch pestovania materinského jazyka u Vojvodiny okreme 70. i 80. rokoch, ale i negatívnej praksi, ktorá už sliedzela 90. rokoch, čije pošlivky vidno i dneška, predstaviteľe Lígy socialdemokratov dvojazyčno po serbsky na svojim materinským jazyku bešedovali o značnosti multijazyčnosti nasampred u Vojvodiny. Okremnú úvahu pricahla inicijatíva, ktorú porušali Olena Papuga i Aleksandar Marton o vracanju do poriadnej nastavi vyučovanja jazika društvenog štretku. Ľudia veci nie znajú, co to jazyk društvenog štretku, veci še nie zna toto, ani še nie žije tak, že Rusnak žije so s Maďarom i Slovakom i so s Njemcom, ta bešeduje tako i ovo jaziki. To jednostavno nješka veci, ne povem, neprisutne. Prisutne znadljem anglijski jazik, a nje znad jazik svojho sušeda. Takže dumam, že zo jednu dobru diskusiju o tim, že co znači tolerancija, co znači multijazičnost, mi dojzeme do toho, že Liga socijaldemokratov Vojvodini uvedze jazik društvenog štretku do vojvođanskih školách. Spomnuta inicijativa včera pismeno dostavena Ministerstvu prosvete Republike Srbije i Pokrajinskomu sekretarijatu za obrazovanje.